terona sangopen jasemel la CBG so industry ki biji alam te butak menan lam klara lang ni pen paklang ponlo nilin mandai son sonibelo jasemera bangke la ke multinational company chini nei bangke la ke big company etum bangke dake aswa sa kam eklem kli apen la sola tuma project ke la ke bangke mega project bahari project mega project siriji la penalang le tum bangke dak alli la ke pharoi sipen hazar at 100 to 1000 crore annually la so profit la so return la so pasi dak claim ji dak ke la ki tango kuti ini bepar na claimi gali dak ke crore 1000 crore sab business se bank claimi apen la banke dak banke la bap sike ji la banke diaper plan pole grass la pole elephant grass le la si la longle ke ji la bange sitlo na la son la si longle nang pik ji la ke suri paro kena hector se kenai lamso lamsa lamali la bange la si la so dak ni langat tumlang damlo portal longle ke dake forest area de reserve area dolo la pen an class ba government land puke la son free land ge dak tum thedam long le lo la se ko dak lo ke people apen lang alang ni tung bangke agreement dolo bote la ke 100 years pan ma 200 years pan esam dam tang lo te ke chelong alang puke avelu lagi la si ele tum non tek dam long bangke tum tangkalong tai ta tangka ko anon long po by employment long ni po ta employment ke long da chance complete like highly mechanized like bang ekdom highly technology high level technology se claim ji bap ke rot pen chenglok la si man power bang ke lan lebar chokre ma ji bandalan doe da jip sri matha la si la so alam ta employment noi potame la ta bang ke chini pa me ka kela setane li kopi ma li mena nole sateng polote la ke highly mechanized la si non amat long le ke li pipik lo eli ke hakoben da pipik lo asam long le piune adi mate kar benglong se pilo ladak kene asam rifle training center pe tum ko pilo long do la so atak non kene solar project pen ala dak 18000 non eta pulo ako oil palm bolam dolo lasi ladak ke oil palm ta chini lo la so bangke long le van ke fertility van siksa apa la son dak la so long level so keje pan ke eno destruction kam de la bangke ecological apana problem do lasi Mizoram Nagaland ba Indonesia Malaysia ba Latin America ba Africa country tamenong ke abandon bom lasi nong ke India pansi world bank no to far le nang tum leti kino mangerje tang join se so ajang thu non bangke kena market long demand do bolam le se non ke lasi non da ka bangke bene subsidy ke te nang pipo pose menang non mena song to manda subsidy nang pipo dak to poisa nang lon po itum ke kiluma muni to mate ang ton benlang le mate tangka se pate compensation tangka tang subsidy tangka se pate mate tola ta chonon pro le lo ke ante nasila so palm oil ta pani se minister banglo social environment empower minister dak banglo lai kadowe survey je bansi bang se lai kadowe fere memelo pen lapur se mela ke elephant habitat area elephant corridor area non la solar project penada ke muni tum choklem chodam nahi main area lo borjan area bote lajong si pavedet polote ada kopil me ecological imbalance ta thetanji imra degradation na do yata environmental la say de tum development abiroti kali development against kali development nahi sa to boke sustainable development ladak ningna habit paru repin pe de muni to akisung lan environment hazard of pin pensi ada ke development no nei eco friendly development pusi punai green laso without destruction of the green belt area lai pensi da ke se development padu nei la se lai kadu ko belam pinitu muntina po lang nang po la se lai bang ke multinational company tum ke da ka benefit pan ke lang le da kar beng no pa plang i pan kali amena che pa plang i pan bang ke la ke la tunge pene social welfare la alignment kali ala to make exploitation hukon pe kachong sipja pan
sila hai company ke wang cho ito pan pene ke jinso pan le da tu na paplang na pan ke wang gali la si la hai ka du we lam du la si tu men ban la bang ke project ke da ji chone rip lo asam chief minister bana la so da kar beng long mang ke itu budak lo da ke long le bang ke tu pite ke da ji ba council sor ban da chone ri lo alang le tu ta la so bang ke men deng nun tong nang ne la apa ni tu mang ton ben senior te ke batai ke petu mata ada tapi si la so lama ke pima decision wang nei sita me ni tu en bangke la so project bangke itu ngela ke cedon unde la ke pini tro media pasi pini tu ben ni dak pane je chief minister press media long ke pang dak hai mati karbeng lote jotesto ase industry bohabolo ta karbeng lote mati ase ekane moi CM ok loi puri super mati itu karbeng CM mane foreign tour pen chenglo kadue ponlo aru yat बहुत mineral resources ase koila ase lithium ase uranium ase korjai ase coal ase do pik dak asonamu la si la hai kaddo go be non pik fur nang po do pik la dak industry claim nang po la se moi fur pilir po pine kar biang long la ta rangbo son de mandarlo nona banke ni likase president do sitame autonomous state movement claim ni tom policy banke la ke tum reserve nang po la se ni tum lang pi project up itu oppose ke moi tum state chelong that PPP model pen public la pen private company private party pen de itum chera pen si itum da poisa pipo bang de amalik ke itum dalo bang la son me situm claim nahi test tera tum ban tum hodai re nang ne mora tum nang chera et po itum ke state nahi boda mo ke itum kadune dat po te dak bang nang boy tip po la si la sor mu bang ke itum la dak ke reserve bi nahi itum pangjok nahi mo bang garu rang em preglong date jata be bang pon lira pika level pini lang nang America tum lana kere America tum non arau balong kapre ka dir di melong bose jang tu ponaret sta oil reserve ke ong nai bang ke America long ta America long re oil export be pin latu lana kere bang lo si bang lo se li sitame redak jak nei munon pi tum future generation of one tum pedu nei la si la bang ke non bang ameng nang bielo dakar biang long ke mineral dopik po bang la si non nang elu japan singason ta son ekor kene lithium ba jago uranium chenglok ason dopik dak granite pen chenglok bang nang survey lirlo non la singason ke paru lo bade la ke jun movel la lang ta belo jatta belo ecological imbalance kamate po la se tum development nahi mate le punde eco friendly development do nahi green belt but best sorry toada pontabra nang ne non dekru langsung pen ha bole rong mo picheba plaji this is a core area like a core area forest by canopy area lo la so area no lang gaddo go jontu januar pen chenglok ke prijapatim lo core area is called canopy area forest pen ke la so area ke lut tong dam pun de avelo dekru langsung ta tebat property tebat long le ken ma ken forest area se non menang kene lengete tu bari non singasona ni lar julong singasona area ta adega tum ke pota ken lo bari long le mane la bangki furlote kene long nang po compensation long nang po jo la son jo se la ke pheri me itum ka mata kang dai lo sitame itum sitame pete non bangke chadu nang po non bangke concept European country atau konsep masih bang belek lo bang sustainable development eco friendly development non la bari industrial belt pene la bang ke non claim ke lo nali Switzerland punon naok punon tal hai bang pini ke bang bandon lo non bang ke nangli foreign amo even nangli la kene stadium muka bang green stadium mangsel bari la po akenele gallery ekdom RCC structure lagi setelah mereka ini loh asi itu abang konsep belek bang my konsep belek celaro pini tara langsung building paum kra mara prang kon makilang bilang dang foreign tourist tu bang prang abang emi pikti thank you thank prang dopik non paper na tu popase la concrete structure vierello ola ilam dole se concrete structure dole development kali si ili la dak bang ke eco friendly greeny tomon
oxygen kado kabe pini Bhutan alongge pete ngomong penong ke oxygen ke ongai dimu nili dam lo hadak bang bari industri kali ta mena kereng ye pan lan plan pik nang neke kado kereng ye pan bang alasan se achok klem bom lo hako ketiki pena sapso modern agriculture modern kisuman kene claim lo panchot ke bari industry le khuli da mar kali mate se lai ka do elam pini ke etung we kimitum da to monti ponang po pen song do antun se dame etum ke asam so India so financial kisi pa plang ja pana so burden mangke burden enun delu la sor cha ka bangke karbiang long sor ke dengun elu besin ni men pacheni pon thank you Advantage Assam 2.0 la songbong elito Assam Chief Minister bang kaningje alada ke CBG a plan bang aphansi Karbi Anglong ke longle people Karbi Anglong longle ke people lapen ke 15 days amon ni krepong bong ke longle people possible la bang solam nilitum social media kaduka ve long thegun long lo arjun long lo lasi pini ke nilitum Rita mai ko pilma lam the chepe klang nang ko lo reaction ma chepe klang nang ko lo la si Karbi Anglong along le ambani aphan kipi labangson napier grass mane ingnar an kapatiki labangso aphan long le kipi pu bangke nilitum ke chedon dunde karju long penta la ke chedon dunde pini sita chedon dunde la pen penap sita chedon dunde la so chedon dunde der athe bangke la lo Karbi Anglong along le ke 10434 square kilometer ana la pen la song bong ta council la so ra chichini nangi alang litum ke sita chichini ne longli ke joy ko andolang nona bang ke hala longli ke joy ka vesi muni da tum ke kupilo reserve bete heta da kilut frog lo mati di hala kopilo ke pupo la so marat long ria long sita kilut si jilang so long ke eviction ke claim nang lo bonde la si la so longli ke joy ka ve a joy ne si la hai reserve dolia reserve ki free phuna teng lo la so bani jilang so la so marat long ria lo kilut la ta longli ka ve joy ne lo lasi lapuanyong si longli ka velo pulodang tenon ambani aphan koson lo longli ki pipo ako ambani ke kopilma longli ke lake chiri sihini le nang hangi gali chiri sihini le ke nai gali asuria chiri si nai hala bangso abab kati kiye bang aphan ke lasi la bangke nelitum chedon dun thekte la penke Karbi Anglong Autonomous Council kachepahem pu jesme pe CM ke haya phansi tame nilitum choningri lo alangli sita labang so alam pen mang yongsi ilituma Chief Minister Assam Chief Minister along alangli ta kache dondun dolo pulo tangte jongsi dokoklu pulong te labang so kache dondun alamang alangli puthot chematha thusi aning ang thine bang kache lar thu bang ke kenang sot pusi nilitum lasi la longli ma longli po bangke nilitum kipia bangke non pendet kali aprang pen hitame chedon nunde lan par ta kali lang nona bangke ilitum ajak penang asong atu masi ko piloma laso oil palm kati kiye bang aphan sitame ko masi do thek sang thek bang be koman tu si ke long poma lapuana ang deng non nang lerok ta oil palm ta me lang tomon nampi namdur aphan ke mesen kali henodak pusi bang la Nagaland sorta obom lo katiki obom lo Mizoram sorta katiki obom lo la son si go piloma ha konane ingtana sor sitame la so katiki e obom lo halabang so hutsi ilitum da Karbi Anglong sor bangke la so kopilo ke pupo la so subsidy ong pik wa joine sila bang so katiki ye bang mansinon ke John Trupo la si lada ka bangke ne liganing je gang to jong si oil palm tiki vegi pulotang te ilitum la sok katiki jo hidia jo le tiki tu eta chok kelata la ke nampi piru yok forpo nam dur piru yok lot poke la pen ke nampi nam dur ajo mon munit kilut ke kedo adim ave chuti ki adim ga besi kilut lo ma tidi la si la hai non reserve long le arlo si tame kilut lo la si Karbi Anglong Autonomous Council anu kapreka ke kalilo ili tume local government ke Karbi Anglong Autonomous Council la si Karbi Anglong Autonomous Council bang asor bang ambani aphan longle kipi aprang ke kipi ji pujong si matha de lo pulong te so batai kep alang litum je matha thusi ala so kipi ji pu
kachisik tang alam bangke aning yang tine bangke celare ke nangso lapen ke piniarnya lahai kado welam klang eta pita ilitum Karbi Anglong arlo ke do karbia ke pan karjab jipu Karbi Anglong ke rai komnya pan karjab yo asong atumbak alam the and piniarnya ta nilitonga karjudun kaine pine piniarnya ta lam the cepek lang lelang lasi Karbi Anglong la song ke doan major organization ke doana tum pan sita me ni litum chuning rilo alang litum sita me labang so apu thakke ke kroy dunde ka chedon dunde alam the bang chepeklang si ke me are thurnang kok po ako jong si thur thek the pulote la gibir lo bang hala 2006 malam non digram pen singurala menang tum ilitum kadu gavetar julong lo hala dakla so tata nano isi bangke nano project lo plan lo isia bangke gopilama so chemical half kibi pulo hala dak muni na tum bangla puan si ganinge inuta asar pia bangke ne neso in la so long le pensi ne ane om ke chulong la si la so long le joni ne so po inu da pran dam edlo sita non inu dolang halata pran pe dam nang sita ni ke long le pipe jo la pan ningang thin la pan ka chi si ke bang ke litum ke nang sok jong si patoi te claim that patoi te pidet pulo tang te gopil mai litum Karbi Anglong arat sita me hala bang so ang dengan sita me ke dam kali pulo te ilitum ke cheklu long pi cheklu long so long le ke dam te ki kali दाम ठेक थेलो पुलोते दागलो माती इदो नहीं दागलो पुलोते मो फुटपाथ कोई रुइले के मेगे kalidat ke labangso long lia taksi ilitum labangso portimia taksi ilitum ke kachutiki labangso portimia taksi ilitum ke ehem irido labangso portimi labangso long lido kok potsi pini ilitum e mane peng da gedo labangso long lido kok potsi ilitum social security social democracy puasa pasubet sita ilitum penap ilitum long lia velo pelang velo pulote ehem ave rida velo pulote toar pulo koirok lo tiru ilo pulote kumla munita pun bang nang tinji poe nang hok ji poe nang hok eda ji madedi marat marenga piat teng si bang hok po lasi Karbi Anglong rat sitame tangka cherso fan ke kupilma la so compensation dang hala ko pineta ho po bang fan ke pani ning chepe the thesi long le bang cherai nang hi long le bang cherai kom thek ke employment ke ente koson la unemployed youth la pan ke ong pulote koson la jongsi la hai industry bang vete koson ida ilitum chini lorle pinyana nelita chine councilors or chini ne secretary tum chini ne chine labang so CBG plan nang ki bipen ilitum ko unemployment longi labang so CBG non aloma plan ke area pen theng pe clock ka plan ji kali halawi ke highly automated ji mechanized ji alada kala so bab idet pen ke rod anta bang mesin men si ke rodi muni de nang rodun tha tangune de lopu ke nang hangelu lasi halada ke ilitum amunit atum employment long dun oji pua bangke lake ining theune nonoma jongdam clock sitame ilitum la CCI bukajana long bangkwan sido Karbi tum bangkwan lo non ke do ada ke claim do la sonsi ko piloma hala so Karbi langpi hydro power so project along sitame Karbi tum ko anla do tuning alom lamda la bankrupt security ko piloma la so phananta kache song nang cheturok bo halata ente ko buson lo ladak nona bangke ambania company long ilitum bangke goson si dake employment ke long dun po lapen ilitum amunida phan haladak amunida tum haladak employment ke long dun ye bang phan dak kam ke long dun ye phan labang so apuna chak halabang ki thiga teng pen dak duma vema halabang ilitum chini ne lapen ke la so details a project lapen councilors or pen koson ko pilone alu ka chitok ke councilors or ta peklang kle lapen kado beta chini dundelang la silabang so lama bangke councilors or same Karbi Anglong arada bang phan ke pachini dak nangi pusine litum chuning ri